hanya langsung kan YouTube channel inke bele kana hambaya nuten ke dati no kari reman bagainya inke norok ko mane tini kiwe ne khanya norok joto no comment khai di tolaw norok tam singna musong inke ganong no pai phele hamjong ma suke taratari kari man bagainya tati ego 20k wa subscribe khlai disi ani home tour tanya musung khai inke bani Q&A video ni comment je comment question khaine borok ni himise comment pori jangnai oni video robaya abagainya video ni tola comment himi noro comment robai te 2-3 din por mane nong ni question ni answer jangnai bakso to tini video upload khaike khana rogo bakso nongnai abon bagai 2-3 din por ko mane seng saklai ja video upload khaine Enggak, boni kaisa jenis apa ya? Apa nanya di? Iko Google ten apa ya ni? Ulta sana. Ulta. Haban kamera o selfie bai ba ulta kan kasana. Gamon khobor biasa kan dia atas sini ba. Bo YouTube ni te ya se chaime ya. Aba gini ang sai kan resen narno. Moke Google AdSense. Google AdSense ge jaga 6ta pin dong pin rana nangota moke address verification bagainya rang habna bagainya nge mo khulu kangi yang dikhuluk janai tongo yang dikhuluk janai tong nge mon hake khulu kangi parla so bisung khulu ya khoda or khulu kangi agi ATM ro pro post office sopai mane ATM ni pin abai ke sopai tar pin 6ta abo janai tong Google AdSense nge jara kaisa kok sai khana resene jara ketal cikon YouTuber borong na ko borok onek tabu onek borok YouTube khanya hanai chenglaicha haipeno borok YouTube ni te yasuk saimaya ang je naima mote ang tipurani blog hoche tipurani kobangma beri chela hanya blog khalaina hanai khalaika kalian pen borok YouTube ni tiya se saimena ma tongoan pangi make borok ang je saima mote sanai ta narong na ang je saima mote hengke YouTube 1 bosor 1 bosor laijak hengke monetization on India ang je saima mote ko abono borok 1 bosor kajak khano borok bongni YouTube channel borok video re jong yan mo deh hengke ketal channel lo khulogim nai mangka tang hemakia bongni monetization saya on ngala bosor kaisa laija bosor kaisa laija ge bongni rang sahabla YouTube ni mane channel ke samung mani bosor kaisa bosor kaisa ni bisingo monetization on khainango ge monetization ni tei rokbo asa saime na noro abo saikana rene YouTube nang first channel khulognya nang video rekhangke hangko 1k subscribe na nango tai cara jargonta najana nango ni video hengke ko cara jargonta jotto ni kanale 1k hengke kanani sohose 1k besleba bokisana hengke 1k subscribe ngo gese tarpor na monetization bagai ngo on monetization bagai on khaimana te monetization khaimana te mane Google AdSense Google AdSense account khulugui mane noroga proses cara jargonta tai 1k subscribe ngapo enggak aboke account khulugala danaro cara jargonta ngnya 1k subscribe ngnya ya pro account khulupuro nong ni je aboke identity verification ya pro hangke nong ni YouTube ni channel jesa mungui pen tongtha apro ke ni real je dokumen kerja abo ready aro ke abo remapo same to same ke na nawo je dokumen ni address ro ganga ni mung ro joto no kase pon kore te ke pura ঠিক na ire na nawo ta nge tai kaise ko nin monetization card ro bai phano ongo ai pur ka Aadhaar card bai putar ka Aadhaar card bai de buta ra ka ba pen card na ta tabu ke nge ba pen card do khaina ba je nge
copyright strike ya wah robo ni channel lo tak kikalai ready ke monetization on na baganya onek problem go ngai ke nong ni channel monetization na onek kotin nai ko copyright ke ko nang bunyi song ni ba bunyi video ro use ta khadi nong channel lo problem ngai mano nge abo ke identity verification nge identity verification ma por ngai ke ni naro ko monetization ang mapo ni YouTube orang hamnai rang hapeno rang tiklai maya rang $100 kake se rang tiklai manai $100 kana agebo yo Google AdSense mo sopai nango Google AdSense sopai mapor identity verification tong kanini tarpor tau ke address verification mo sopai man ke address verification mo mapor hinggen ne nini bank account number riman chinai ingko aja kata Google AdSense account no nini bank rimanai ya awu khasine ingke boni torang $100 serlaja boni rang engkau besering katu salia tau $100 kaza ingke boni mo sopanya leta ingke mo from flap kai probo nong ko ite kok sasina 100 fasilitas engko mo ni from flap kai pro oro address rok ni sijak tongo ya jaga noro address simita segi engko aja from flap kai pro noro village nong ni village tam segi pintar segi post office tam segi awa herok segi redi tangi make engko last ke ni phone number sih min phone number bode dia address ni khulugo engko mo kerja boni mo tinbat try khai mano nogo sopayang ge ne ulo email ba tinbat try khai ma porse ulo email ba ne try khai mano jodi sopayang ge boni fast from fill khai pro abo ang khayo ang to chiu YouTube rong ni te go apro ang village ro rozarlia boro ga jara village je tong ke bar village ro kha nge city je pro go city ni city ro kha ya wa ke ro kata nge kento aja go khai pro village ni BILL ima ke tarpor komari ni kan ongko ri kan ni village ro sei dita nge boni apro phalia 24 din nasima por phalia nge second time ko sang khai kata hapen sang to wana ya tang ma ke 3 bar khai ni tere khai nei ya nge ulo bor sang email tei nei opin nei manota nge to wana ya nge sang mo tabu kisa khulung mani phuno ri sena nge naro jara ketal ni bagai ketal jara YouTube ni te sia borong na sai tongwa baksa to si mano engko noro engko abano engko YouTube jara khani rok bosa kaisa laija rok ngai ke borok onyo channel khulukine onyo jara video residi nge sang tabu mo kisa khuloi phono sene narong na ngai tong di nge nang khuluk de nge kiune nggak 3-4 din per kayaknya naro position kaji asal amani answer na ya